Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Uba Reynolds Kharkamni ubala mi no dangshan na kaseng sang partai United Democratic Party bat ubala penyeso LD bat kaseng sang partai National People's Party. Haka ar penyautrek unai luar arjar arfuar ulah syathong kumu Vice President jongka National People's Youth Front. Haka jingelang belalong haka office terikam jongka National People's Party hanong bat shlong u President jongka National People's Youth Front uba kitbok lang nongram ulah pedang burom ru ya u Gabriel T Maulong u kaitor ubala penyeso syakini kaseng sang partai. State President jongka NPWF ngaju apel ya ki kon samla jongka cela jong kai kasi janjab e kejungi ba ni de ban wan syakmat ban rom sya karam san jong politics lemba ki political party ba pher tingai ku blai ban ngapeng subha ba kevel ya pisa system ba plasim ya dengan senjam ban rom sya National People's Party lemba National People's Youth Front kabalong ka wei na kijim khot kejungi ba man ka por kon samlara ba lanang belastan ba kim rom sya ka politics nang ba hakui kasni nginyo ya kinam sensyar ki batbet ban yalam ya kan ejela bat ka jing khnyum ka dini na por kan kutno ya kita kinong ikmat ki bom biang ya ki qualification bat ku ta tek kamento ita mat suya khnyum na sabar ngai kum bang ju khot nga khot biang mentaru ya ki kon sama na pinong ki baslur ban wan syakmat ban penyeso sya ki political party nam ta ban syakri ya kisnong gathau ya ka dong gathai bat ya ka jelahi bar owe tiga taga tiga jingkot ke junga bat hari ko por susudan ngan khot ya i ba kabrel ba in wan ya kapan soy ya kaneka form ka balong kum ka membership form ka ba penyeso pura bat ka National People's Party di shwa bangan soy apa bente pemeta ka atliu tri ubran khanda atla akuar ngala de khot ba pura jongka National People's Party temeta ka ni por ngan soy kum kadak ban pau bang ila priang pura ya phi kum ba phila keren hitla de nga kwa ban pendeng shwa ya kan unil search wala kum kadak ba phila punya so pura sya parti to ba ba hai ko por nan ai kan ka form kum kadak ba ngila pen baptis lan ngila priang pura I sya parti gitu ni por gidon sai wi patu samla rangba jungi ubala kloi ban ya piet ban ya ba ya kan ka parti ke jungi hakini perai ula dat no barha ngila shupet ya ke jing ya trikam ke jungi bat ni slow ba ka National People's Youth Front ka don kami samla rangba bakin long kinong aibor yang ikum ke state committee peliti ya ke jing wan jong I ba job ngrup ka National People's Youth Front bat ka National People's Party ka long ke jing rap ko kraw yang I ya kan por pat ni slow komen bagi don yu samla Reynolds Kharkamni iban sa long wi pat ukti ka mon ukti ka diang nam ta jongi ka state executive committee ti hagani por nga so haru ban khot ye I jenis kan ba ngan yo man ai ye ka appointment ka ba nakalem jongi ka state executive committee ka yo man perkhat na ka ta ban priang ya I ru go mo khot ko pra jong ka National People's Youth Front na bat ko mo khot ba khamat jong ka National People's Youth Front como Vice President. Agar pat General Secretary ini bagi semua bat pendeng usaha su kadak mungkin yang sudah ada ibu. Tolong ini kata. Ya tu kepor kan IT semua bro ya kena appointment letak como nanti akan kami como Vice President jong ka National People's Youth Front nasi. Yang soal mingkong yang pau jing sungu yang jing pulau jing fiban pediang yang aku mui nukit kam balak ang berkenal kiti pediang kiti kamon balak penyiar di samla hang jing terekam lembang NPWF ban menera kani ke platform
di samla gejungi kemudian kesap lagi jom. Nah, dari politics, dari rap kerja, dari kam tourism, dari kalau mau kalian ke NPWF kan dia platform kepala cleaning samla apapun di badan syam. Kita mau kami jam nanti kita badan kesap apapun berkontak. Masuk I play yang elam Ahmad do malapian yang aku mau nongkit kam, tanggawi ke jikulat kalau mau train, bed mesin yang ada ke party, bangangit skam nama lagi Kristong sama borok konstruksi, inwan syakabor harus connection one, inwan yang aku buat, kenapa mengingat lah dalam train susu yang tadi pajak, kamtam yang dengan samla jadi ada tong katan bag state hiburan, tak kini kita isu. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To ask the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.